nakhona mangegrape ecele kanjani no kuba ngathi uyangidlalisa igcine base bayibhelive seka serious makakudlalisa ukudlalisa ini hlaka uwe loqosha umntana emendlini yamhlengudla ushuthi wena uvumela lento ekhulunywa ngiyayivumela la ngiyayisho ngoba into yokuqala lokubani uyahamba edrobheni akani uqoshwa uwe ngifuna imali abakhona ukungipha ngale phase engifuna ngayo ngazi ukuthi okay labayaphanda abasebenza ne mara kuhlukumezeka system ngoba ngiyibona imali engakhona ukuyithatha I'm said because of king steps and some and then when I uthi ngihambe because of what anyeke uzufuna ukuhamba la ngejakade uzophuma wena ukuthi into izongenzakalela kanje ngicine ngiphila ngayo kanti yabosiswa so ugrape nini baba unamalo serasa kanje ngoba bayohamba la ukhohlakele askisi wait Zabo ipatela yamle akusindlu yakho mama ngindlu yamange yami kakhoza la hamba haka uyabona ukuthi le black label uyiphuzile uyabona ukuthi imnandi asindawo uyangithengela futhi asindawo umthengele umuntu angathi ngithengela umzothi ngihlaqamba ngayo ngeke wena uholile mina ngey5 tamam kodwa yena hayi ngeke akasana mali mina ibang live phela J1 dumelang batho ba baholo dumelang joinang dumelang batho ba baholo la bona ke qeta ho etsa no a se khale ke qeta ho fetsa ho shoota aka kgathala la bona ke di jersey le ntse sa ka tsena ke kgathetswa batho ba baholo dumelang my lovely people dumelang batho ke kopa le dumediseng Lady Blue Hair ke a kopa ke qeta ho shoota hle batho ba baholo ke kgathetse jwang mara ke re ke le botseng bophelo wa bona e ne se le rap no la bona le no ke na la buti thabiso ka di camera ka mona ke re wa tseba keng ya a go shoota Lady Blue mo ke qeta ho shoota batho ba baholo ke kgathetse ene ke a tshepa ntse le subscribe au street channel batho ba baholo ene ke le jweditse ka kopa le ska le ba long follower ke re ke le jweditse ka re ke Lady Blue mona ho Instagram le ko TikTok ke Lady Blue 080 #yes baby mothomolo ke tse kopa le ska le ba lang batho ba baholo re ne le latelle le tlo kgona ho tswa di updates ene kopa le ska le balang le taba ya street channel batho ba baholo ke ne ke shoota episode engwe today e hectic jwang batho ba baholo mara he ka hore nna ke ithatela o thusa batho no sena ntho neng ke tla etsa batho ba baholo gore tshwantse ke sebetse ke kgathetse ke iketsise mara ke a le rata batse o sipati ke tla o thusa ene a ke hani ke tla o thusa bana my sis ene ke le jadisa ka re ke rata o thusa batho le hanga kgathela jwang ke a le rata se magala bona ke a le rata Lady Blue wa le check le hantsa kgathetse yes baby Lady Blue mothomolo o need a partner hi Lady Blue e ke bona hi Lady Blue I have been trying to reach you to find out what the problem is batho ba baholo ntse ke le teng a ke tsebe go ile ba try on reach guy maybe emailing ya rona ke re street channel 58@gmail.com so if you need our help bona ya mole ko ntshong ya rona ko emailing ya rona atisang ke le bua mothomolo hle I will make sure it's ke ba le a wonderful day because ka how chilo so everything I tlo ba sharp le letsatsi la ka Lady Poop promo code ya Pocket Broker sisters akhe my brother le guy ngikona sister ngicela igama sesona ngikhuluma lo ba sister my brother mang ashike bo disifiso ne kopa nje unthuse nje uyithiking uswaka ke shota ka ntso ya o tja nje uyithiking nje shotela ka ntho jane thabiso jale nna mo a ke dimele hore ke tshware tšhelete ke tsebe no ka kgona hore maybe o tsamele nna re mola ke se nana jwang cause monna ke tshware tšhelete ke dimele hore ke tshware tšhelete mo mosebetsing ka tsamaya o soka re so abuti thabiso go pa tumele mo bitso thabiso ne o mang o abuti sefeso askis so abuti sefeso ntse ke batlang o itse ba go wena o dula kae ska ke dula mo Midlands mo o dula Midlands so ke batla o tseba gore like o dula hona mo Midlands batho batlang ka mo ane ke renje ke tlo di relax ko parking nje o boye go itsa tshega tshisa membe gona le motho na tlong o neng a tlo o thusa ka ntho tsa o
ka kopana di wena o so crazy oh salenzo sina ntho o ja and una le family ma ke dula ke di yona ka nna family next wa itulela mara family ya phela ke batla o tseba ntho family ya phila mara mama ke kopa tumele motho molo please se ke kopa tumele ke tshaba dikolo hore di kao a tumela mo ntong ya window o gona le family ke na di family mara o duli lona ya tseba family ya hore right now ska re bua ona le ntho sa ijeng like ore family ndlela gore ke o phanda di wa boke ke ko phandeng ke a phanda mo so motho phandang so ha o duli le bona o dula ka wena ke dula ko charity da bona mara ke o itse ke dula ko charity ko ntlong ya bona ne mara ke ko charity ga yo ke yo ko ntlong mara no ba tseba go tswile mo charateng o sa ja ne ba go blele maka go ba re ke ko phanda o wa itse king my brother ke nane ka re case out things ka re family thing batho ba baolo ke kopa etsang so ane batho ba baolo ke kopa o attenda my brother ke feel ka re case ya e too much e sharp and sky le too much so una le ntho stressang so motho molo o wena o dula ntho mmakatsang gore ba o tlwella jwang o tsamaye like o saja like ke family jwang kante mlela ko nje bari ke ba ke le ntse o so ka ke ntse tse dingata o so ka ba o etseng my brother ke ntse ke dingata ba re ke o phanda ke mogudu a ke go wa itse family o lo go khula o bona so mawlo batho phande batho ziphandele ba re ke di phandela o so ke manga buang ntse o dula le mang ke dula di mama di papa o dula le mama le papa so ba wena o lo iphandela ke di phandela o so mara bona ba ja ba right ya ba cha mara dina ke cha mo ke mara ke sona wait na ke cha mo ke khulang teng habo a ka khuda no like just that untashitse because you know my brother ona ntse bhloko ska hore o be le high but o bona bile ne ke le live and ke tshwantse re ke stop because of ke batla o thusa ani o ska ba le atumela monno ya kae ntso le right kena mo koloing re tle re bone something please Thabise kopa mo bulele please batho ba baholo ke kopa le ntshwareleng no wane ke batla o kena fela my brother mona ona le situation ona nkopa ntho ya go ja so ke ntho seng ke nahana no go re ska ke le Lady Blue even if ke feditse o shoota ene motho wa tla mona ene ska ha fitla motho mona go nna o re Lady Blue hantse bana o o skopa nthuse likely wang kopana ene se ke feditse ntho ke tlo e etsang ka gore nna o thusa batho ke a se re ke a rata o tsebahala a ke rata o tsebahala mara ke gift entate mdimo mphileng o wa tsebakeng wa tseba ga Lady Blue teng batho ba tla thusahala so ntho ke tlo e etsang no ke kopa o attenda my brother ka mo o itse wa buti mang sebusisi ke sefiso wa buti mang ke sefiso wa buti sefiso so abuti sefiso ke utlwetse bohloka ko hlaisa so a ko hlaise hore ke etse gore batho ba o tsheya ne ko hlaise hore nna ke Lady Blue ke thusa batho ona motho sa tsebeng ne so ntwe ke tlo e etsang no ke batla o question hore batswedi ba jwang ba teng mo ntlo ya ba teng ke batla re ye ko bona ne okay ya re lo ke lo khona utlwa gore bothata ba bona keng because of you still young and ke a bona o na le a bright future ahead so o ka se wena o no tsa memo strateng o no etsa so ke utlwa bohloko I understand that thing gore bona ba go bala ba jile but ba tlolla ngwana bona tsa me strateng so batho ba ba holo ke kopa o kwala mona ne ba bon so batho ba ba holo kopa o kwala and ke a utlwa ke mang a mise tlharo or something or please try by all means on videos or wait to work English. I'm so sorry Motomolu. I always gonna communicate ka English. The problem is sometimes when I help people like I find like different people babuang di languages are different. Ska no my brother bua seZulu so I can't just speak because of abuti seZulu and ke tsa go le batho ba bang ba sa utlwe bo English ba sa tsebongetseng ba etsane. So ke a le rata kaofela batho ba baholo. Ke kopetsa so ke attend fela my brother ke bone case ai Motomolu. Ke mangwe le no. Ke Busis. Timang? Ke sefiso. Sefiso ane? Yeah, ke sefiso. Ntsa, ke wa ka mswa koloing, ntsa re bai. O bona ke mkena kolo. No man my brother ke batla go itse king at least tiretse swana le Thabiso ke gone mo thusa fast. Re boneng re nga bona because of what you know ntsa tsa massage ene family e teng. Ra spana re bang.
ga sebetsa mfana ke ya ke batla mo thusa. I know I'm tired but ga sebetsa. Ke me ntaka ba ke na tshwa go le ba re founela ba re tle somewhere. O so ba go tle somewhere. No for no ke kopa reng ke 10 minutes ya gona re thusa buto and then re tla attend please. Kiri ngiyakhala mfita sister feeding ngisho njengokudla nje ngakhuluma nosister nje. Ngicela nje. Awuthishekanga so batla kuwena orogaza uje wasanje re somewhere. Nje lizaka nje igreen ngizokuxala ngizozithengela izinto. So blue ring wena. Ra kuyena ora mgaza. Hayi ke kopa re attend family ya pele. A ke mo fithelete pele ke so bone family ya e heartless family. Please ngicela siye kini butwami angazi ukuthi wena uthini. Sombe. Batho ba live le no. Kala ya ntse ke le live. Re va re bone. Ke ka emapele ke ka mo segole ngere. A segole? Ga ke na nje tshila nje 1 2. Ke ka yo like maybe because petrol mfethu. Ngaqoqa ungena nje awukhuphuka. So re da blue. Ai ari. Thabiso re da. Re thabiso. Re ngane. Ya kopa re. Yeah, and life because I don't think. Oh, I get. Okay, e re ketse song. Mape fula Gucci da. Ke founela Gucci ne? Yeah, because they are really one. What like Gucci wa tle. Re ketse song. Sa life le no. Yeah, ke sa life. Re kum founela na then tadi. Oh yeah, ke kopa mo founela. Kopa founela Gucci because re ka se. Sifiso. Ula around ngere. Sifiso. Oh, ntse ke re sibusisi. Ula le mankwabo. O dula le mang kwena? Mama no baba. Ba tshina mbala ana thuya ba se re bolaya ngere. Ayanga simaka ya sambe sozwabona asabazali. Mina re safe. Amaganyeka lefu angeke banibulala. Ngoba safe. Yeah. No asambeni so ba safe. Akunanja kini? Ayikhona inja. Kunenja kini? Wabona? Fula constable watwate. Kuma ngawutshela police wala waholo. Ke mang? Space. I work with him like on the last episode or the Mapusa. Mkhwanazi. It's Mkhwanazi. Ke sebetsa le batho ba bangata ke re. Jona tsena I'm just a driver. Wait Arnold ba bangata ke re jwanong. Okay, Mr. Vilagazi. Ndia kwena wa se shapa ngere. Yeah, hi. There's no any Mapusa and stuff. No. Okay, boy. Ulali yena ne like feeling Gucci then we ranking then we go there fast. As fair from here. My brother. Because it's Friday ya tlona jwala phare. Re ba botlole bojala bo ga sebetsa. Okay, boy, let me call ne. Okay, phone. Yeah, sharp. So my brother and totally etsang re tlo ya ne? Yeah, na like constable mkwana and to utlwa ke motshwane. So totally etsang rona no ane. Ne re tlo ke sebetsa le maponisa mangata nna my brother. So libo constable ba too much ke re mo mosebetsing. So ke tsena se ke ba confused what you call. But for no ke tlosa malwena o isona le ntja fela ke. Mara mo renting a gona ntsha mo renting. Wena my brother nka re one shashai. O itseng Gucci? Okay. Ki mo founele ka eng? Mo founele ka eng? Wa rona wa bona re ke msebetsing motho molane. Wena o re nna I love lies. The most painful thing ka this thing gore na most of the time ha ke thusa batho ke ba thusa ka lerato. And imagine no ke thusa motho and then wena o re nna ke rata maka. O teng motho ka vesaneng a bula live a boy a bea abuti fela a mo bea mo le saeteng hore fela a re kwena abuti ntwetsa o jo teng motho ka batlang go hlaya nje social media a bua di sad stories sa yena a batle dijo wa bona re bohloko ntho nketsang yona ba do shapo batho ba ntshepang ba tla dula ntse ba ntshepa. It's fine fana go po founele Gucci. Yeah, ba re ka ba mele ne ona driver da o re Re tla tsama le wena ne ba re ke o na le o mpikisang mo di wait nah it's fine. There's someone wants help and stuff and you offer to help the guy. I don't know why mara like tla ring to ne ke la rata batho ba ula me bona jo mfana go pa mtimele live once. Okay Louis Yeah ya o re zo ga o re wait okay my brother ka pesa malwena ne Okay. ka se malwena ke la rata batho ba ula ne love you ke go pa bua le my brother
Ke kopa ntimele live please. Okay. Kopa ntimele. How do you turn it off this thing? Yeah, ke batla ho bona le kopa ntimele. So my brother, like I'm stressed at this thing ya one. Oh, mama le papa ke batho ba jwang for wena? Ke batho abaphuzayo fele nabo bayaphanda sister ngabagciki yabo. Mara mana kakhulu bona ngathi banodlame bathanda ukukhulisa kakhulu uncane ukhulu ungazi ukhulela phi kanti ukhulela estradeni yabo. Yeah. Mayinto egcine ngilambisa manje yabo kumele ngihambe ngicela nani yabo sisters. Lapho sister. So bakuphethe kanjani? Umama wakho nobabakho? Yeah. Bona bangiphethe kahle. Sengisho ukuthi like bona umama wakho kwamampela nobabakho. The father is mama. Yitefala. Yeah. Atima, what is that? Yeah, itimeng vele because I read ka mole. Yeah. Nrabla bona pele off Camera, yeah. Hello, I am so super excited to be excited about the new episode we got today, and this is exactly all about Street Channel. I keep batho ba holo le bono hantle hantle ntse ke tsa mastrateng ntse ke le busy ka live ke kopanela butis feso ka mona ska kopanela butis feso ka mona e ba ntotsa story sa so a ke batho ke qala ke senyahla se mona ke batho utlwa ka batswadi pele so ke kopa wa isekeng ke tlo qala o leboa fela batswadi ba batho ba baholo ska le ntumelletso re ke kena ne ke tlo rata o leboa ntho batho ba baholo so batho ba baholo mona ke go family ya khosa ke habo sefeso ke tlela butis feso ska hana qeta go tlotsela story sa se bohloko jwale ke batswadi ba hae mona le yena o teng mona so ke batla gore fela ke question batswadi ba hae ke ba botso gantle ho etsahalang batho ba baholo ke a leboa mo le re dumeletse re kene mo le hane le makese pele go di camera di batla eng ebile le makalletse o bona ngwana after na kwetele Yes. so motho molo mama o tshelo sefeso a re o stepfather sa hae motho molo le wena mme wa hae right so motho molo e re ke qale ka wena ska o le mme wa ngwana relationship ya o le ngwana hawe jwa relationship ya ka le ngwana ka relationship ya nomntana mi right kakhulu ngoba sihleli kahle endlini lona u stepfather wakhe so nje kuba khona sometimes ukuthi bangathulani kahle ya mara ngazi ukuthi kwenzakalani qiniswa ngilazi ukuthi likuphi okay baba I relationship yakho ne stepson sakho injani Yebo mntanami inkinga iwani umntanami uyahamba abuye and uhambile wedrobhini njengoba sekafika manje sazi inkinga yakhe yini ngoba ke thina singabazali asazi ukwenzakalani yena makasho ukuthi kwenzakalani njengoba ngubaba ungamzali kodwa uNkulunkulu ufanele understand ukuthi mina nomama akhe siyamkhulisa sizabo ukuthi ahamba edrobhini bekayofuna asazi ke angayikhulumela yena ke kuyini nikhona nila okay futhi sifisa naba bazali bakho ngicela ubatshele ukuthi inkinga yakho yini nokuthi ngihlangane nawe and the time uhlangana noBlue uhlangane nami uyenzani uhamba njani like kuba basho everything sisome ngikhathazekile enhleki uma nginamali bazali abo nginamali yokudla nginamali nje ukuthi ngizi-afford nje ngahlangana sister nje yangikhulumisa ngamtshela ukuthi ngishoda ngokudla ngiyazi nangiphakela ngingceke nako sister ngifuna ukuthi nje at least nje angiphe intonyana nje ukuthi nami ngizibheke kanti awu sister userious vele ungifaka kini njengoba usho thema lami ukuthi kumele ngiziphandele yabo Madanga hlangana no sister veda. Cela ningicule. Bophuma kuphi? Ngisi. Mawuhlangana nami. Wena bophuma kuphi? Mise ngivela ngaseParky sister. Bolele kuphi izolo kwakhona njengoba uvuka today ulele kuphi? Angalali sister. Uphuma phi? Ayisho sister njazi. Kunzima sister sinsinti nje ngiloko ngokho ubusuku bonke mina ngilali sister. Ya ngicela ungitshele reason yini into yenza ukuthi ungalali yini into yenza ukuthi wakho ubusuku bonke. Ngifuna ukwazi lokho. Ngisanokuphathwa i-drug siswami kushuthi kune-drug engilisebenzisayo sister yabo ya mangifuna ukuqosha nje into ezingibambayo nje kaningi yazi mangiliqhomisa sister yabo ngilingineke impilo ya okay kube nokuxasha lapha ebazalini bami mara ngizithola sengayabo sister okay ebazalini bakho kwenzakala yini wena upemiswa yini ngifuna ukuthi utshele uBlue ukuthi nabazali bala uthi wena upemiswa yini nokukhula ngidweyazwa ukhulu uyashintsha sister yabo kumele ubheke nawe yabo into
ezikufunana into ezingakufuni empilweni nabo ulande zona sister nami angithandi yabo njengoba ngibhema mara kumele ngibheme situation ngifaka lapho sister yabo so batho ba bolo kopa botsa lona mami ke kopane la buti space o are o lapile ne ska o lapile jalo mo tsileng e bang koko a ba kokotela window ya koloi so nna ke Lady Blue motho molo le batho ba holo a ke tsebogela le shebellana la le san shebella o ba shebella motho molo o wa itse wa street journal ya o ntshebela di show tse ding pele nte di ngata ke di tseba emini ushuthi nami nyama ngala senivumela ukuthi ningene la but what is the problem into esifuna ukuyazi ukuthi okay hospital yini there is something ngitshelile mama utheba kuntsha ukudla ngithi ngaze ngathi abangamina ngathi bazali ninenhlizwe ezibandayo because angicabanga ukuthi umntanenu anga round istrata afunana nokudla ngena kudla but nihleze kahle nidla yeah understand so bese ngithi mina kuze ngijudge akire next at be story of ere ke tle batswadi ke tlo utlwa o lona ntlante batho ba go bothatsa ke khuluma diranja swami khuluma puta mo blue khona akakhuluma nje futhi ngisanokwenza ezinye izinto ngibuya ngahlanganela sister ngicabanga kona lokho ho ngiyabo ngenze kona kanti abazali nabo bame ngenye indlela ukungithini asimanga yabona ngokufana sister yini into ekuhlupha abazalini bakho ukuthi ngesinye isikhathi mangifuna imali abakhona ukungipha ngale pace engifuna ngayo ngazi ukuthi okay la bayaphanda bayasebenza ne mara ukuhlukumezeka sister ngoba nginokuyibona imali engakhona ukuyithatha yabo sister unokubona imali engakhona ukuyithatha imali yebo so uyazi kune situation mina umama ngene naye la ekhaya uzwana naye Hospital I'm a stepson sami yeah we stepfather yebo but if umama nakathi usifiso ufanele yenze kanje akayenzi yabona usifiso end of the day is end up in Hillbrow Uwell Berea umama kuyawara nami ngiyawara yabo doesn't mean ukuthi nyoba ngasumntanami I have to ukuthi ngidoba ngekho aneke accept ukuthi umntana akekho for 8 months okay kusho ukuthi angithandi yena so njengoba anyamalala unokunyamalala isikhathi singakanani eside yabona njengoba namanje njengoba fikile I don't understand ukuthi uphuma uyapi njengoba nina angahlala la mangicela ukuhamba will follow you uyolandela nini bese angeke uyenze umuntu ukuthi ayenze into angayifuni namama because qiniso yebo bese mina kuba ngathi mina ngicabanisa umama nomntana because he's not my blood but mina zange ngimkhulise kanjalo ngimkhulise kahle nginamanga mama kona nyakuzwa ukuthi uthini kodwa mina ngelinkanga khona isifisa into akangitshelayo yebo wakwada lelo langa wahamba njengoba azunyamalala kwakungathi ukhala ngasi stepfather sakhe so wangijikela athi ngisayida noba sister unokushayela kanjani ukushangana khona into bekayifihla usifisana akufuna ukuyikhuluma kodwa angazange understand ukuthi yini la ifihlayo because wangithethisa usifisa yabona abayikhuluma nje same thing waye ithi baba ithi sisi ukuthi usifiso ukhala nganini lento akutshela yona mama okay uba mawuthi babuke wakushayini ubaba abuse ubaba yazi ubabuba bayazi umzali maka thina masikhula sister uyazisana ukubhekisana amagama kunonga lengani endlini yabo yena ufuna umntwana mina ngifuna into engifuna ukuzenza yabo singajayisana egcina ngishanga abhuza ke sisiwami mamkhoza wokancane mamkhoza ngicela ukhulume uthi mina ngayenzani le wena ungazange ungitshele ngoba namhlanje angithi wakhuluma lokho esebuka ephuma ngomnyango ehamba athi baba athi ekhala ngayi stepfather wakho baba wakhe ukuthi maka ngathi uyangitshela mina ngizosayida naye ubaba ngoba vela kamzali ngayenzani mamkhoza kodwa kwade ephuma hamba yena usifiso kodwa wena mamkhoza kusho ngaleyo langa akhuluma leyo nto why ungazange uyisho na
uthini uSifiso uyofanele ukukhuluma eqiniso mamkhoza yabona manje ngizayithatha le bhiya yami ngihambe nginishiyenise no baba ungayithathi bhiya ngithi siyalungisa phela akusho ukuthi uSifiso makungasingane yakho egazi nanoma asenkingeni kumele ungale wena uzwe kamoya akiri buwa lwena no khona lokho riyabuwa mare nango Sifiso ke indoda ngathi yakwazi uyohlala ehelp ngathi mamkhoza bese mina mangihola umndende wami wena umnika imali yami nakho ahamba edrop nakho ke sengikunika imali yakho umndende mina ngifuna legama lela ngishiya ngalo khuluma ke wena Sifiso asazi ke soyo decide wena kodwa mina ke if uhamba namhlanje mfana wami uyacabanga okay bathu uyacabanga ukuyikhuluma lento leyo yani ngoba ngibona ubheka ama camera wethu ucabanga ukuthi angifuni ukuthi ube angeke ngikubulale khuluma iqiniso ngoba angithi ngiyabona makungisho kanjalo ubheka icamera isikhathi eside so ngiyazibuza ukuthi Sifiso ula ngathi ubhekela ama camera anginani ngimamele nje hayi ngiyaniswa wena uthule ungakhulumi angisana ukuhlukumezeka mina sister uhlukumezeka kanjani imali ithemada mazi themada manje anginandaba nemali iba specific ube straight unga like mawuthi imali angathi wena mina umndende wami uyawuthatha umnikele ungathi angimnika imali yakho umnikile wena uholile mina ngeyi5 kanami kodwa yena ke hayi ngeyi10 akasana mali mina ngiyithatha phe enye imali ngizoyithatha phe enye imali uSifiso ufiki 8 months is gone forgotten okay sithini ke thina njengani ningabantu niphila umntana mangamboni 3 minutes uya lo angazi ukuthi ngiyamhlukumeza ngokuhlukumeza kanjani indoda yami ngoba mina ngithatha njengendoda yami ngikuthatha njengo themada ngiripile na mamkhoza thulututu imaqala ukwenzeni bathoba ukubamanyana ukwenzeni ithama lakho ripile ubaba kukwenzeni ngitshela uripile uripile ngayingaki bekayenza kanjani bekwenzakala yini Chuti siswamaza musasemncane kushume ngingaboni sister yabo ngazi ukuthi lento izongenzakalela kanje ngicine ngiphila ngayo kanti yabo siswama so ugrape nini baba manje nje into zaboma 7 years yabo 7 years zonke sister aloka grape 7 years ayenzani beka grape mama sika ukhuluma leyo nto leyo hayi like mina khola kanjani Kuba lethule mathi baba bekayenzani nayimhlobo sister ngitshela sister so mina ngicina ngasaphatheki kahle manje umama bekasuka kuphi ubaba makaloka grape kule 7 years mama usuka kuphi mengisaba ukumtshela umama kodwa wena uyayivuma lento uyisikhohlakala sikhohlali kanjani uyisikhohlakala uwe loqosha umntana emendlini yamhlwengula usho ukuthi wena uvumela lento ekhuluma ngiyayivumela la ngiyayisho ngoba into yokuqala lo mfana uyahamba edrobheni akani uqoshwa nguwe uqoshwa nguwe ngishilo ngathi mina yabona lethi ngiyahamba ngiyohlala lapha enyakho mama baba ngibaleki ngiyahamba boy mntata ukasithi phela ukuthi uloripa ngwana for 7 years ka ufela and I know you wanna move uripa ngwana mshimani wamseda because of kinki steps and and then when uthi ngihambe because of why uzovimba ukuthi anyeke uzufuna ukuhamba la ngejakatela uzophuma wena uzophuma wena ngiyazi kubhlungu buthi ngiyazi kubhlungu I'm so sorry ukuthi wena udlule kule nto lokuthi ubaba azakhohlakala yabona lento yenzayo azakhohlakala wena ufuna imvubu nje ngicela ukungena la ngokuvuthuza ngemvubu angeke wena uhambe la ekhaya ungasabuyi uyohlala khona le emayuve lakho mntade mama ilawo imbi anoma ngafa man yeah vele mama wenza izinto ezisnacks emhlabeni mina angiboni purpose ukuthi uphile if ungakhona ukurape umntana womfana ibunu ipurpose yokuphila yini uNkulunkulu ukuba baba kanginiki hey umama nginathi ubona ukuthi uzinike ibunu zokuhlala
No, you don't do that. Ukase umama makangalali nawe bosofuna ukuzinika iphunu zomntana. No, you don't do that. Bofila nemntana. Naye bekathanda. Bekathanda yini? Usuyavuma manje. Yebo. Usuyavuma ukuthi kwenziwe. Wena uyahamba namhlanje. Amaphoyisa maweza la. Awathathu wena ngoba uyi-rapist yini? Afuna wena. Awafune mina. Icolo kuleyo ndawo. Kodwa naye boyithu haka. Uyabona ukuthi le black label uyiphuzile uyabona ukuthi imnandi futhi. Asindawo. Uyangithengela futhi. Asindawo. Umthengele umuntu. Angisathi ngithengele umzothi ngihlaqamba ngaye amanga. Ngimsuka ngani ngithengele ibhiya. Usithengele. Baba, ngiyazi ukuthi lo uphuzile la uphuzile odakiwa ngazi. Bheka namehlo walomntana ukuthi mbheke emehlweni ukuthi uhede kangakana. Hayi like mama if yena athi bekathanda naye. Uyalivuma ke manje iqiniso. Angisafuna iqiniso ngono khanjweni. Soyavukiwa phi? Hamba uyohlala le edrobheni. Ndade kubothula nyana. Ubamela ngwana because of no irritated. I don't want to lie. Yeah, you are lying because I'm not lying. I accept the truth. I'm not lying because of when are you telling lies? Or rapist ka wena. Mamkhoza. Singaloko serasa kanje. Ngoba bayohamba la. Ukhohlakele. Askisi wait. Okay, uma ngilenzile iphutha ngilenzile kodwa angeke. Akusiphutha, likwiphuthwa lokuthi usebenziswa ugwayi wakho bese urape umntana omncane bese uthi phutha. Hayi man. Uyabona mina umuntu omdala one thing. Hey. Uyabona mina umuntu omdala one thing ngami. Abantu abadala ngiyabahlonipha. And into ngiyibeka straight away ngakhona. And then ama viewers wami street channel ayazi ukuthi ulady blue into uyibeka straight. Mina umuntu omdala ngizoyibeka straight. Anyeke uzurape o stepson sakho. Umrape 7 years yonke Nkosi yami. Mara ngini. Ndade wena wangi-irritator Jehova. Yo! Yazi baba usile lo. Lo baba usile lo. Khona into engayibheki kahle baba lo usile lo. Sile lo baba. Wangithanda kanjani ungibo ukuthi ngisile? Ngolo ngimshaye. Wait. Mama wait. Mama wait. Ngimshaye lo baba lo lapha. Hayi ngona shayiwe manje. Ngona ungibulale ke. Uthi uyaphuma la kwami namhlanje. Uzophuma wena. Uzophuma wena. Mama. Thanks. Uyaphi wena? Yabona mama? Oh, space wait. Space wait. Space. Ndade. Wenze into this now. Unemihlobo. Space. Wait. Umama beka ngazi nalibona. Yeah. Amengisabu umtshela nje mengihleli nje kabuhlungu. Ugcine nini no baba lokhu ukurape? Ukulala nawe. Yiyo le 7 years le. Sengisho ugcine nini? Awuni unamayeza. Angasalali nawe. Mama ntata because of no arena evidence yori wabo. Ka re sa udile no re 7 years back. Lo baba mela phume kule charity. Yeah. Because usifiso sokhona ukuthi simise rehab. Usifiso udinga izinto eziningi. Udinga irehab, udinga itherapy, udinga icounseling. Kakhulu. Kakhulu akahambe lo. Nangapha udinga i-safe space. Akahambe lo baba akaphuma. Uyabhema usifiso. Sizobajaja abantwana ababhemayo kasi singazi cause. Yeah. Lo yababa lo yazikhuluma kanje urape umntana akho 7 years onke umuntu wesilisa. I think ukuthi yazi mama irape ngisebenza ngama cases amaningi akanje. Ikuluzisa iconfidence as umuntu wesilisa. Anyeke uzo uthi wena ubaba wakho uyagrepa. Nanoma umuntu wesimami iconfidence uyayiluza. Uzibuka as umuntu different. You understand? Ikufilisa kanjani le nto le? After lo experience yonke ufile kanjani? Sister. Correct. Ngathi nje ngathi yazi sister ngathi. Nakhona mangegrepa icele kanjani? No kuba ngathi uyangidlalisa igcine base bayibhelieve seka serious. Makakudlalisa ukudlalisa ini? Like yabo lo kuyangita yabo hayi yabo inhleke yabo ugcine manje seka ngirepa ngaboni sister noma. Ugrepa amalanga alandelana or mhlawumbe bekajumpisa mama like mina understand. Mangizodlala mangizofika endlini yabo. Mangizodlala ngifike endlini meka ngena ngemuva ngathi uyangidlalisa kanti ufuna ukungihlala la ngiyibone yabo nje. So kuba lo baba lo bekakuhlala ngiyibuni zakhe. Meka ngihlala nje like ngisendela. Athatha ugwayi wakhe ayibeke ibunini zakho. Makaceda athi ngoba bosasencane athini.
ngaloku angitshela ukuthi ngintwana yakhe angithanda. I'm so sorry, yes. Ngiyazi ukuthi kunzima nokuthi lento le uyiphendule Nkosana. Ane? Yazi bathu babahulu ka ngabe ukuthi unkulisa bohloka ne. Futhi ngicela ungahambi, ngicela umele la. Ngifuna ukuthi lo baba lo yasimake sho ukuthi uyakhishwa. Ngiyacela. Ngena nami endlini ke ngoba ngiyasaba uzahamba. Batho ba le kopo ke na mo ntlong ke bona gore ntate o dumela o tsore jwang a ke batle le usia abuti mo ali 1 wait Phuma we ngithi buya la phuma ngithi phuma ephutha umeka ngane manje empoti please empetha umeka ngane kutsho umkhiphe lo baba I rapist ngithe rapist I rapist ungazo rape umntana kho step son sakho ibunu for 7 years for ngamntana lokusase ingane umrape ibunu hayi musukudlala baba yokubulala wena musukudlala baba akusiphi yakho abazifunela indlu ke zamo ibhadala yami le akusindlu yakho mama ngindlu yamange yami kakhoza la mama ngihlangane naye lo ngihlangane ngokwami la ngabani le mama indlu kabani yami indlu ethi 2 yeni 2 sithenga si2 le abili kulendlu yabona wena ubuyelele edrobheni lakho yazi akayindawo phuma wena nokwaza ngomkhondo phuma mina umuntu omdala ungangibambi kathi wena hayi wena phuma ngizakhomba ngenyindi wena yezwa phuma ufuna ikiki odole ibhiya yami ke bayabithola mama ongakubulala ngizakubulala wena manje ungayenze yodwa manje ngizakubulala wena uphume la ngale cake wena bakukhoza nawe hayi phuma impela ke mina niphume nala makhemereni lawo ngizowakhaba mina manje engizamdedela nina awulethe ubukhondo wami lapho wena ukubulala ngifuna understand ukuthi indlu yenu kanjani nishadile rini kanjani sishadile mara indlu kabani ngifuna understand imali ngoba uthe notshwala uthengelwa wuwe so kushuthi usponsora everything angazi no utshwala bona ngimthengela imali yakhe yomndeni ayidlayo etshwaleni angimthengi mina utshwala so indlu uyasithenga indlu yena indlu yashiwa abazali bakhe umama wakhe wasibeka phansi seyi2 noma sesishadile ukuthi wasifaka seyi2 ngabo akanabantwana bakubo uyi1 kubo so unabantwana ngaphandle ba unabo ashiyazi mama lento izoba nenkinga into engizokutshela yona njengoba ukhisho baba wabo kanje I don't think ukuthi nabo bazovuma even if ubaba anyeke kube somkhiphe esikoti uzobuya ngoba yakhe and kwamanje sifuna ukunceda umntana ne but no ithusa yethi bathu baba ulunto ntate udumethi kilibethi sorry hona monse ke le ko video yes ke tlo isa video ke lebo ntate udumethi ara ngithi wena mama bonga ngiphi rena le evidence oh thanks God yo mama sine evidence lo baba lo simise police station nkosi hayi okay mama into engizoyisho ke ngoba uthuna abantwana ngaphandle and le ungakhona enye indawo after maybe some time molika move la ngingwanawo la lo dila kodeng because bakusakho save la if uthe unezinye ingane la rimisa police station so athwaro ntshoketse bangabana bayenze batlo kudla ba onthemo ya ukuthi nje sibe lapho kuma kusalungiswa le ndaba akunandaba singaye ekhaya yithi ningaye ekhaya kithi ya ukuthi umntana khona yabe safe yeah understand asicabangeli safe umntana singacabangela ukuthi ubani owna ini ubana ka own ini kodwa le nje sihambe noGucci lo bhuti bathu babaholo kikopa ntate wa tsameli Gucci le hona ke le betse ne se ke re wa re dikiriyo o mo ga ipile gale tsanong ha rena evidence abutisa hudile abutisa intseng o need to find out why tseking batho ba baholo ke a leboa ntate o confess itse mo video nga ntse re bua a re ko mama a ngithi wena bonga ngiphi so tshong udumetse ka mlomo wa re vele bengimrape ngoba wena bonga ngiphi sex but ntho ke ratang ko re no re ya lena maponiseng a le gona bona video e re shootileng today ba bona re ntate gala re ipa ngwana for 7 years ngwana mshimane dibono so ntho ke re yetsang after some time ke tlatla ko motho molo a gona o bona kwa sa keng go etsalang ka yena re make sure ra motlosa motho molo mona a ye ha bona lena lo dula le ntho bana ba ntate ba tlo ba teng ntho ke tseba go tlo ba le verify mona se re nanela fela safety ya ngwana a lena gore ba be sharp batho ba le ke dikupile kana le ko pocket broker kenang mona le ska fast forward ha o bona promotion ya ka ya pocket broker make sure kena ko yona o tlo ithutisa trading king o tlo ithutisa go ba tlo ba trader o etsala eng ene ke le ko pape batho ba le ko pa le wena ifutse ba go tlo ikitsa di sentenyana sheba promotion
ena kopa le ska lebala go mfollow ko Instagram le ko TikTok ke Lady Blue 080 #YesBaby motho moholo ke le kope hape batho ba baholo ke re ke kopa le nlateleng le ko Facebook ke Lady Blue YesBaby le tlo gona go thola di updates YesBaby ke a le rata Gucci mpatha